A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Class gubro 6th. Subject Kashmiri. Date chu kunu 7. Topic chu remaining lesson yani chu ranas parvus. Samajh chua ta yama. Chalo theek thak chua. Shabash. Ach wana walur. Yeh chu ja tamat pormut fasal wabda kit pot wabda. Em pat walras mans bag pur thayo khayal kitab kun wuchu walras mans bag chu ak setha bod naag gobro samujho ayama walras mans bag ak setha bod naag wazan yani matlab at or aab wazan yat alt setha zor san aab yani watlan thod watlan Ach bod naag wana dapa badis naagas mans manj tit khatarnak ab lambak wata yani hur wata ich joy nera te 2 kilometer duri pet ch wuchan bad naag alav walrek kis abas vet ch wana koil shabash Yani deryai jahannam ist birtsar im absöyd gachan. Vet ch at saras söyd sonwar hindi. Sonwar gam and. Yani tahsil chu az tayt. Shabash Yaman yaran ch bun naw. Yaman heran ch bun yaran ch bun naw to yat alakas ch at var ya pahadi nal at alakas ch var ya pahadi nal to birtsar karan em sadul chi waqt war aap vasan at gasan em zyada birtsar yaman nalal man ch bandpur and mati nal to nal sopar anchus Naganal to Hans Yari and Hans Yari and to Shaknal Kabil Sikir. Yamala which soon to guide at search Varia Nal Rala, Magagihans Dech, Hardas Katamas and Lumits. Samushoyama, Hard the path to Walrus Budnak to Yat, search Zuzetas, thought about Zuzet and hard much of Gazakam. Badis nagas hana dur pahan mashrik pas Zainul Abidin rahmatullah alayh badshah sabin ziyarat ay tamir ams karna ach zan lank wana dapan zan lank chay bajan navan manz bayrat timan abas manz bod naag tayar karna ams zan lank pet was badshah saban ak mahal Tamir kormut. Emi alav at ak masjid yani achak masjid tat ak mandar te banavan amut. Yaman dushman tamirun hind asar az ayde lank pet nazr gathan. Ye khoob surat zoo chuin kastaha yani ach kastahali gamut Bakshi Ghulam Muhammad Sindh dori hukumat mans av lank und Kani diawar khalan to du is kani hind yar bal banavna amit walgas oinin ch setha bait gas modan yaman mans ak pik alav Srinagar kun aksar gorin hind charoi palan shahri charoi hind palan rak stand force makam Ch Yaman goren nish ak fees wusul karan yat gas charoi Goy ch walrich ak wapat Walras öndin ch gobro Walras öndin ch lasan basan wo luk Aksar luk ch garen pethay ait oz kapan yani goy kulchna khaman timan pet pan oz ki chalawa Gurch kund het kun yawan. The putravan at this word doing putravan yaman. Shabash. Putravit guide hung palas chu
चोर मोल वन चोर अच्छा गाड़ी छीर नबर तो सोजन गाड़ी कमान करन वालन गाड़ी कमा करन वल महकमा महल सिंगारस रुपये दिवान महकमस कुन पेवान रुपये दिन नीलन गाड़न तह कम कीमत गसान तो लिहाजा इथे पे महकम महल सिंगार काफी आमदनी खुदा थो वार कार अत थो ख्याल।